این برادر بگیم ای نامی ما فریب کرده یعنی که با انشالله خودش میگه 5000 و یک بار 8000 یک بار 5000 5000 یک بار دیگه 8100 روبل ای سبب نمی ما برای فرمای کوری نگاه که فکر که برادر ما میخزم ای به پولی را ما میخزم با کولو با نامتاری میرم. السلام علیکم با هر یک نفری که ویدیوی ما را تماشا دارین. انشالله که خوبین. خیلی که میبینین در ایرپورت دمدد و قرار داریم. این ویدیو را حتما تا آخرش تماشا کنید که به حد مسئله مهمی بگیم. این برادر را بگیم ای نامی ما فریب کرده یعنی که با انشالله خودش میگه پیش ای موضوع را سر کردن مقصد رکلاممون کنیم که نمرهایی که میمونم این برادر ای جای زندگی میکردگیتون میگیرم میبره گرانیسا میبیاره انشالله تلفن کنه ای نامی ما گپ زنه ای خونه میگیرم میبرم میبیاره ماشیناشون هم خیلی که میبینین به تشویش و یک کس همون که این نمرها را بگیم در واتساپ در پریاموی جواب میتین فقط تلگرام ایمو استفاده نمیبرین. مقصد چیه که در این نمرها پول میگذاره انشالله اولش الله خودم جواب میگم. خب این برادر اول مسئلهش هم خودم نقل میگم. بگیم نفرهایی که ما را تماشا میکنن در همین واتساپ مون روی میکنن تلگرام صورت ما موندگی میگه عبدالله همین خطی میگم نه برادر یک نفر بگیم صورت ما را میمونه نمرهاش نمیتوه میمونه در هر گروپ ها بگیم نرخوی بیلیت هم میگه بیلیت در کارشید بنویسین میگه نه که نمرهاش نیست. بعد ما کمتر تشویش شدم مقصد گفتم همین کار را حل کنیم که چند نفر ها گفتن که خیلی مردم خودش میدونه مقصد اونجا نمرهای تو نیست باور نمیکنه. بعد به اهمیتی کردم راستی خیلی او را مکه دستی من نمیبوید که بگیرم تلگرامش رو دلیت کنم می نویسم جواب نمیتیه. یک روز این برادر مقصد باور میکنه پل میپرده یک بار چند ترکه 5000 و یک بار 8000 یک بار 5000 یک بار دیگه 8100 روبل که او وقتا خودش بلیت 17 19 21000 بود بگیم باور میکنه میپرده که چور نمیکنه میگیره چور نمیکنه نگیم صورتی من موندگی های خیلی با خودت نقل که همشه. اول سلام علیکم به هر یک نفری که تماشا سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بچه هایی که ما را شنویدهسین ما را دیدهسین ما اولش خدا آخر خدا مثال ما قطعا برادر مثال حوزی هم صحبت شدم سخن زدستم که مثال ما به خاطر همی الله شما را میفهمانم که در ما کثافت های به نهایت بسیار شدگی هستند که مثال با همی خیل دروغگویی فریبگری مقصد زندگی خودشون برده سند و فکر نمیکنن که مثال پگه همین چیز ای تمام جای ما میبرویه با در نزد ای دنیا یا در نزد خدا با جواب داره. برای همین گوش کنیم برادر اهل اسلام ای دستی که نمی آدمایی که نمیخواد کثافتن نمتری نمیخواد فند فریب میکنن حق مردم میکنن کو فقط در نزد خدا جواب میتن. اول در دنیا عذاب میکشه بعد در نزد خدا. برای همو ای هر کس دیگه بلیت نگینه. من خودم این اوزی مقصد 13100 سوم در مرا فن کردن با پیلوسی ای 13000 با در چند جای استرویکا کار کردم که مثال من بلیت بخرم در اونجا هم فن کردن. هستن آدمایی که کثافت هایی که مثال فن میکنن فریب میکنن نه که فقط بلیت ما ای شما اول ای خدا بعد ای شما التماس میکنم که اینا اکا شاگرد عبدالله در قطعا نه که ما گذاشتیم اینا حوزی ما بگیم باور کردین ای خود کردین همه که حالت هم شد بگیم ای ما فریب کردن با باور کردین مقصد ای خودمون گرفتین رحمت اکا. ما همین خیلی چیزایی که مثال اوزی ما همی آدم بلیت خریدم اینا اومدم ما اوجه رجیستراسیا کردم اینا رجیستراسیا کردم کاغذی چی ما گرفتم مقصد سومکا ما گرفتم اینا یکم ساعت پس دیگه مثال با ممکن در راه ببریم انشالله خدا خواهد. برای همین برادرای اهل اسلام شما نه که ما هم خیلی میگیم خدا میگیم الله میگیم 5 وقت نماز میگم میخونیم خیلی
худоро бовар дорем, не ки дар амал дар роҳи фанда фребгариву касофатӣ мо мисол зиндагӣ дорем. Барои ҳамин ҳаракат кунем бачаҳо. Илтимос якумш ки мардума нимра накунед, мардума ҳақша накунед ки дар назди худо ҷавоб метен як. Дуюмш ки дар инҷа мисол шаҳри мо нест, шаҳри бегоной. Мардак ҳамуҷа озод бигарда, мисол як зиндагиша биёва ба фарзанду ба дигару дигарча як сумроӣ куна, ҳаққи якдигара нахӯрен. Хуб нест. Нашоти билет бародар, ман аввалаш худо нами бародара ман бовар кардам ки дар ҳақиқатан действительно ҳамин одам туғри будай, ҳақ будай. Айноми ҳамин одам мара чӣ кардан, не ки хай худоманд худаш парвардигор иншоалло нишонаш мета, баракат намеёва одам. Ана ки бародари аҳли ислом, ана ки бояд чӣ дига мекунем ки як сухани дига мезанем ки баъд якуму буд дуюм ҳамия ки ана ай дасти ҳамин хелодамора ку ма ина нига кунам формои мара диден, на формои ма формаи кори ай ки ма дар Москва дар ҳамаи точко кор мекунам, ба ҳамин формо кор мекунам. ма ай сабаби нами касофатҳое ки мисолам хеле кардан, ҳаққи мардум хӯрдан, ҳаққи мара хӯрдан, ҳаққи дигару дигарора хӯрдан ку ай сабаби нами ма ба нами формаи кори нига фикр ки бародар ман мехезам ай бепулира ман мехезам ба кулоба намтарӣ мерам. айб нестай, шарм нестай. ҳайфи ҳамин ҷавонмардӣ ки ту ба ҳаққи як одами дига зиндагӣ мекунӣ. ту пага ира фаромӯш накун бародар ки ту роҳат мекунӣ, ту не роҳат намекунӣ. барои ҳамун аввал бародаро хай нами акай Абдулло сад ҷони худо баракатш бита, худо баракатш бита дар корш, дар борш, дар ҷонш ки мисол ҳамин бародаро дастгирӣ мекунад. ҳамин бародаро бо дар кор шамо мегира миёра ба ҳамиҷара. мақсад ҳамин мардумам худаш ҳушёр боша. блогерое ки ҳо меган ин номерҳо бовар кунанд, мақсад худаш ҳастай номерҳои гуфтагӣ. модам мақсад ма дар номерҳом худам ҷавоб наметиҳам, коргарам ҷавоб метиҳа. Не ки ҳамин 5693 да ватсап да бигем ин картаи мо ҳам да ҳамин номерҳое ки мақсад да чӣ шава иншаалло ҳал мекунем. мақсад дар дигар группаҳо телеграм, имо ҳамин хали чиё да эҳтиёт бошанда. ана барои ҳамун бародаро гӯш кунед, ман ба ҳамин специална нами хел омадам, нами хел гап задесам ки нами шумо мара бибинем ки ман дар ҳақиқатан ман ба нами форма хона мерам. ай сабаби чӣ? ай сабаби ки намтари паданалатҳо бисёр шидан. фаҳмиди, бисёр шидан. эҳтиёт кунед бародаро, фақат ина ака дур нестай, номер дора, ҳамаи шиноснома дора, тамоми номер дигар дора. суҳбат кунед, кори ҳақиқат, мақсад билети тоза хушрӯ бо дастгирӣ мекунам, миёра роҳид мекунам, мезанам мерава дига. боше акаҷонум, шумо дар роҳи сафед мардуми ғариб да Аллоҳ сабр бита, ҳамашон худшона эҳтиёт кунанд. ман медонам ки оли насиб боша ба нами дигаро дар Москва мара нағз медонанд. бачаҳо медонанд ки не ки дар ҳақиқатан бо як борига тамошо кунанд ки ман дар ҳақиқатан ба намтари форма рафтесам. ай сабаби чӣ? мардум худаш медонад. боше намакон.